Tes. Minsan mga karusyen, kalanganin ka na minsan ka pangahanit. Intuan buksaraw yan mahasanime. At luya rane o makatay, o bitchay niya siya duka no tiyoran maka. So muli man tulanan mahasanin coach, pura nga siya pura yung minsan mau, so was mau, sabi mo rin so was mau, wasama kami yan kami rin mga child time. Wak pesang amin sang kapunrahan watch kalangan biyang kau no bagi sabu medimtak kasanti to na chay nurak medel sapon may inawong ko chay le so bimbuk saraw na saninan medikaka pwede may isak kira chik wano nagatete wasama karusyan nanonor an katunga kau no amen. So kalanganin coach kung Mahsen to na echingal ngidat sansal. So ang kan mo yung gagawin ko niya ba tutulan ng Mahsen and coach de sabon man kauno. Mahsen nung kuchay men sa kapon ranet. Kalanganin kauno mo ni bantulan ng Mahsen and coach Tesong kan macam bila kebenaran wajah itu kita cai dan kata Tuhan buksarawi masa ni men. Wan mereka Rusia tesong kan Rusia macam yang muya tu jadi bil mentama bil labala te cuk apa yang kita ni saya ke kau no. Amen. So cara guna kata wajah kita itu. Kalangan ini kau pun main suak wajah kalangan main sebapuran wajah telan kulak wajah main suak wajah kalangan. Ye judge mo sa bilaw ba na bang from a man something ko may pachimwangi wasa men kich bil life pachim life watchman watch kalangan ye ku promo yung kich man watch kalangan so kich me ko so binachka kael man watch kalangan ay kapag pansaraw men watch kalangan ng kachim kawi ng kachim yang kich sa ni chabina chobene Ibandal ni mo men suwak watch kalangan. Medal men suwak watch kalangan watong kong uyay no. Tatong kiyay no men suwak watch kalangan into ni uyan. Sabon mong utup sa untatok men suwak watch kalangan. So chungay me coach. So chupinay kak kael men suwak watch kalangan. Ichibi bang uyan. Kau na batangi labing kong pagkachin Mahsen men suwak watch kalangan. Lord watong kong me karusyan. Each karusyan na bilaw ba na ng life watch. Sair main suwak watch yach nong yung main sam tuwan pin ko mo kachin katete nasa kol mo Mahsen main suwak watch kalangan mo kompanaw deche irelakan mo kung tupang pin ko mo main suwak watch kalangan Lord ikapakap main sa kapunrang watch niyach ko to mon silangir niyach ko to nang kulak watch main suwak watch kalangan so kogito ach mo yung neti main sam so kogito main suwak watch kalangan mo so kasip iso chupi kasal main suwak watch mo kompanaw touch no Lord Tapon Mahsen nakatete, tapon Mahsen naging kowi, naging puratas chochen men suwak watch kalangan. So ikabakabang kowi, ang kakabareta wa men suwak watch kalangan. Lord, kiyong kumukapin dengan wow karusyen, tuy kumiyon dengan kila numaran Jesus. Amen. Amen. So inukatete metama siya banog pa namin sa kapunranach. Kahit natin na ayaw isa po men kau na Mahsen. Amen. So Mahsen and coach can cup and so karusyen. O pagsabi ka tete Mahsen and coach. Akin kota niya so pum. Oy magnuya men kapung benam no, men kapung benay no, oy magbuya men sa waspa chan ya chaban sisilak nan doron. Hallelujah. So moni pan tolang ng tapol men kau na Mahsen may kaching kupuriya ko. Ikamela ni mas chocho nan. Rumach tenan krupwach. So chiwe wagis ngay, oy biso chiwe wagis komui, apa kalanganan ko chong bichan. Magchaka pilkilam benne, chabuka pewe o benne Mahsen coach nan live. So, eti cherry look, ngay men matelanim, kalangan giyang kaong nasapon medim tak. Sabi mo kasanti o ngay no dadatoranich. Imanagis yung kabese
tama ko na viwian na ignore yung may tang Christ I know nan September 12 riagit Isa oy bill baptizing nga sa rawinan November is of 1 no riagit Isa siya jawan mga siyang wewe taganatan kina o tagan matayan ni iwasa may baptizing nga sa rawin kailangan din ikaw no so sabon mang kau na Mahsen mi menaw kiyang chairman sang kapon ranech te ibuya ka bakat ki pagpagren kau non kasi ngasali yang niya tame yan ka kiyang kichay de yan ka kuya kiyang sawas o chairman sang kapon ranech arini so chipi kasaloy ka na ledan may kupuran ko choy no kau no kachin kasali yang niya yang kagau yang kecaimen sa kapunan wach mi lang ko suya isungan ko suya tane mi mananay mataw tisungan ko suya chut penay lalokong abi mi ko suya mi pagpagran kau ng kasalayang niya ari ini bando yang kecaimen sa kapunan so mo di ba bitulang nan Mahsen ng kocha iplikapin kiyang iray lakan masusuwa sa ikichay sa ngayon ng wing kay sa manaro koto Lada puang, ikamerin mo kacay ko Rusia ni katay, o ikamerin mo kacay ko Rusia ni Phil. Out sangan tanok chay romorong, Mahsen kan lesen kan kitchen kan ko Rusia mo kacay, ugo ba na lada puang. Abtano kayo kasumbalang kacay, may isang kapunrahan niya. Imi babalo ko yung kacay nan, kulang kayo. So, dami man na yung chairman sa kapunaan na haralap yung magasuyan. Pilada ka sa mbalki, Mahsen ng Koht. Pilada ka sa mbalki, Mahsen ng Koht. Magsaban check mo, haralap watch. Ayun yung kasambalang kachay solang. Niya chay pilata wiyay titawan Christ. Yay, kachay pilata, kasambalki, Kolokol menurut Mahsen oimen. Tadi men katete yung chairman sang kapunran watch. Sulam men. Bangkas ko siya kicho kichay niya chay data. Mo itang Christ chay nuro data. Ititawan Christ. Tano kayo kasang palang kichay di kamelala na yung Mahsen and coach niya chay rong koto. Puksaraw Mahsen ni Mahsen and coach yung kapan sukarus yan. Ari may bagita kan komuyan. An kicha mo yung chara ko ak chikchik aleta Mahsen and coach yung kichay. Kau na kun Mahsen baki. Pakong mo ko pakong yan. Sabon na Mahsen na kuya na katayong mo, katayong yan, maksyaban aleta, pagiyang o yan na nurk. Amen? So, ini ko siya, tumasabon na achay lakalapin may isang raan mo siya ko siya, pilata, kolokol Mahsen and coach. Pilata kolokol Mahsen and coach. Irang bukyo may babil, watong kuchay, di ba, siyang kupagi, kuchay ka klang, tama ka sa padki, kuchay kolokol Mahsen and coach. Bagita nga kung inchinchungan, kung nagkanchunitira kan ba, ipanaw ko yung kuchay ko, murin, achay lo ba na kung yung kampin katarobuay. So, nano saya, iralaw tayo, rachikitsikuan no, may menchiyang ki, kamalan mo kuchay, wewa kuwasa, was ko siya, ni Mahsen and doon tayo ko siya. Tapos, aramasakan, pagbelar, bagiyar, sa wewe. Ari, masyang kaprela, achay laralato, Mahsen no, siyang pilata kolokol Mahsen and coach. Ananureo ko siya na aramasakan, may melar, daban melar, bagiyar, sa wewe. So, ang sa wewe tayo, sa siya wewe ki Mahsen and coach to, sa siya wewe ki coach mag-siya wewe bata. At tanimin ko siya, tayo ang karachigin mo siya ng kapunrahan at sila. So, ulam men, tatapon men, Christ, chuan tatap men, utano ko niya ng wewe ki, te utano ko niya ng kolokol Mahsen and coach na namin. Long yung. Ar chabang ko, wadi chabang lang, to chabang na ubaneta na kasang palki. Kasi ay daw kolokol Mahsen and coach.
Kecasa juga kita mau kecasa parlimen coach, tak kecau yalar korakan Christ, serian coach, akcasa cuya korakan Mahsen coach, tak kecasa cuya waki Mahsen coach. Bagaimana kecasa serian mau kecasa serian coach, tak kecasa serian mau kecasa parlimen coach, kecasa ya contoh tawakan coach, autan iya campur kau, kecasa korakan Mahsen coach, apa itu korakan cing. Kucaan Pilada Kolokol Mahsen coach o siya Pilada nunur. Pwede kami kasi penacha Kolokol Mahsen coach. Pwede siya pang Kolokol siya dalala kong Mahsen coach apso siya nunur ki. Ari, kome seman. Kaya sa pulmen coach. Chon tatokte. Kaya chon sa pulmen coach. Amen? So, siya pang kaklanan, so niralaw Deo, nirachiki-chiki sa kriyaw. Ako so yan, Israel kancha, no po so na sa pulmen Christ Yeroso, gawiyalar sa pulmen coach sari. Amen. So chupi kasal minsan kapunrahan watch, kamera mo kuchay ko Rusian, wiyalar sa pulmen coach sari. Sama chen niya siya po so sa pulmen coach Yeroso. Uksaraw masani nan so niralaw te, ura chik-chik kayo. Masano ka chiren coach mo siya binkawa, Pumasa na yung ibang coach. Ari, ikamela na magchay ko Rusian ng rumot. Ito ikamela na magchay ko Rusian ng college. Amen? Iman ang karajikin kachay ko. Kaya lang ka puya sa ng Christ. Tagchay ka kolokol masa ng coach. Kaya ka katkatete magchay sa ng coach. Tsaka check mo ng wasama tawa-tawa katete yung kachay ng Christ. Yung masa no. Amen. Ada makcabang kolokol Mahsen coach o kacab kolokol Christ na nachalo to chamo itenga Christ na chamo. Puksaro ka tete nan so naralaw te ura chiki isap tayo. Mahsen no yara masalaw ko chitong minsan tayo Christ. Ari kaprela chela lado Mahsen ni cham pilata kolokol Mahsen coach. Mahsen coach hi no coach misapon na Mahsen. May kacing puraya po kayo tekin ay ko say match yung Mahsen ng coach. Amen? So, pronto na siya wasahan kawitin minsan kapunrahan match. Tama kasi ang palki kicang kolokol Mahsen ng coach na siya no? Pweki, inabang uyasa wasa kacanan acha sisila. Tsaka kaprela siya ng katete na ringrela ko Moses, Noah, Kokoto. Tsaka klano taro kasampan kinasa ng coach. Kasampan kita ng nasa ng coach masan yuray ng kapayatan ng coach masan. Ari ini men ang karachikin kichay men ng kapunrahan siya. Nakasabang uya sa ulang men meso shout out kinasa ng coach, deso chokolokol nasa ng coach, na nadyan noon. Sabang uya sa ulang luwad siya. Kami lalay, di ba kinabuksa raw masani kinagsyala ng kolokol Mahsen ng coach. Pilew, tanda kasampan kikutsang kolokol Mahsen ng coach. Nang kapan ko Rusian magsyang sota iso siya Pilipin. Kasong-songkan magsyang sota Imabang kolokol kikutsang Mahsen ng coach, magsyang tawad kay Mahsen ng coach, o kikutsang kolokol Mahsen ng coach na nasyang mo. Amen? Puksarapin nasa ninan natu. Kami rin bisa sa lamang wasa. Natu isuri isap tayo. Kalasaras kino rinol riyan. Ari, sabi ka kilang wasaw o pilaleti. Tami ka sang paligichan. Kolokol Mahsen ng coach. Tagsyan ng board ko Mahsen ng coach. Ichibang matakata wasawa. Komunap tulkachin katoropoy mi kusiyayap na kominchin-chin. Ako minching iti rekat. Wasawas ko sa yan urinol riyamen na wal puy-puy o lalo ko. Puksara masa ni maniya sumo lalo ko kung rong Mahsen ng coach. Teikiya. Kapayata menurki. Kung buyata niya kung buyata imuan. Kung buyata doon tay. Niya sumag siniyang ilok.
med koto le di mo to kapal kan koto le di mo was chuka puputu po kiya to santa te uyata don pai on po yo rongo cho so chao tao kita te so kolokol Mahsen en Koht rongo cho ko la uyata don pig siya ka kilang don pig so chuwa sa ayo mecha bucara cho ari wasa uyata ye mo niya sa magsiniya uksara Mahsen ni magsiniya nglo kapal ko to chila di mo kasi tikawena pwede yung yata doon pig al kapretong chena na chena no sulang ina achelo la fa Mahsen ni kan latak Kolokol Mahsen en Koht ikamedele na kuchatan Kolokol Mahsen en Koht na chan no kapal kan bang moto den kichan just chuka puputi te ashpang yang kichan me Koht pag kichan Kolokol Mahsen en Koht kichan taut ke Mahsen en Koht na chan amen so buksara bil bin Mahseninan lu kuano ora kicik paisa kwalu paisa kisu paisa kwalu tanto kita yang ada yang kecewa bisa saya Mahseni ibang kasara yang kumain tuan memen makin kotong ye orang ibatang kano kung kapayata ibang rasa ngarangasa men makin kawata imwan agun wirata puelen tay apkin pasa ne di mo tuan tay to o nilabake agun len o nilabake agun pulito len imo eso chuka kamu kita ta puede ye kuta tuan tay amen so ikanele me asan salama wasama tawate chitane na Mahseni tenen niarangasa men agun yata imaim agun wir puel laudet pe iya kun pasa ne di mo ari abito di sa ngacho inin san salama wakate tebe ni anso magsini yang tagapal kung goto da di mo aso chuka puputi taso chuka marati puede ye tosan ta don tay ari me kasampal ko chan tosan ta don Mahsen en Koht chaman mi ko siya yan sulang man masochet autot ke Mahsen en Koht te socho Kolokol Mahsen en Koht te socho kasampal ke Mahsen en Koht na no atang uya sulang en pera team sin me ko to chaka pan por to ji chama chik te pilada socha makcha so autot ke Mahsen en Koht te socho Kolokol Mahsen en Koht chabang pera titan ta ko to cha amen so ina nagkarachi kami chay min sa kapunranin kasampan ko Kolokol Mahsen en Koht kasampan ko Kolokol Mahsen en Koht pileo makchabang Kolokol Mahsen en Koht takchabang uyaw tawad ko Mahsen en Koht pupuangin ko chan ka kuya tatim na nachano amen tapupuangin ko chan ka mo item chabelen kak tatong kaya chano makcha Kolokol Mahsen en Koht amen so buksaraw Mahseninan episodes tayo iralaw episode siralaw tayo ura chukuri sa bisu pader mo ite man chepelang sumaw amen so imi ko iko so yado na makcha Kolokol Mahsen en Koht tok chaw autot ko Mahsen en Koht abang popongin kichanga mo ite chepelang su eto tong pia champo pagi antu karusien machabang kilan chepel porto kichang miye yan na ko simokcha pelian kichepel buksara bin Mahseninan matu tayo Chegou as wewa kuasa was kusayan niya sunod Jesus kay season. Amen? So, puksaraw Mahseni macheben pulkasong songa Jesus. At ama Jesus Mahseni ay chintiyan nan puksarawi. Ay chintiyan nan puksarawi. So, karusian machabang pinwatak sa chikiwasaw. Jesus so chipelian kiyaw song. Aptama Jesus kumpelian kita kusayan Mahsen en Koht. Mahsen en Koht. Amen? Ari, ime kasampal kiyang kuchamin sa kapunrahan. Pagkachangak kaya na nacham loo. Kachangak tuwet yacang kapal kan. Kachangak uya sulang kaya lain. Sulang lalapwach yi Mahsen en Koht. Amen? Magkaching kupuray ya kaya dekinig kasay mecha. Pwede kaya Mahsen en Koht. So chine Koht kinagiyaglanan Mahsen en Koht. Amen? So, ipinawatong kuchelchi magchabang klang mau. Acela la pinrana chitame kasampal kuchang Kolokol Mahsen en Koht. So, kay may Mahsen en Koht pambilin tayo kuchate Mahsen en Koht ko siyaki is kuchang. Amen? So, Mahsen en Koht pinasani. Tep,
Chabangak lang at Mahsen and Koht, Chabangak Pilada Mahsen and Koht ko suyaki iskucha. Makja so chewe Mahsen and Koht, Dr. so chow dot Mahsen and Koht. Autang Chaban says to Rutan of Chamiek. The Chaban says the Yachakarat. A remake of some palki kitane. Kauno kasale yang yani so chudi kasan. Ne. Kamarin makaite no one chika mo ben ngay. Afu chay baru sien merong Chaban rong. O ale tate peki yang menurut. Ebang yang sawas penom noro tang ya sawas penai. So puksaraw ka tete magchay buyan 10% coach. Amen. So macam bilang 10% coach, iwasan kau temo katakan. Mecoco cakap bilang mai purana istiqam takoki amen. Kaya ni bat tok takoki amen arama sa pergi. Mahsen and Koht ka tete amen. Mahsen and Koht magunuya amen ko pun penam noro mian ko pun penai do. So puksaraw Mahsen ni magchanong uya 10% coach. Becho ram bukat cabang pelang nan benurin santa wech. Becho ra kasampal kita rawon ki. Im saraw yon naranga suyata. Santa no coach suyata. Amen. So becho sa chuka kuala nim saraw yon. Di ko sa isan sa chuka kuwa ng kasalyan kuala pati dom nanim saraw yon. Bagi rawon ni ki im sarawi. Wasan kaulta. Ay magasampan pagkachan, kolokol Mahsen and Koht ok chang wewe ko Mahsen and Koht. Pag Mahsen and Koht Mahsen ni may kachan uya 10% Koht. Ari 10 baskat, yin magsagang kumuya, kabakat, kawaw taw din kachan Mahsen and Koht. Pilnan rang pukat may chocho. Aw taw din kachan bas pukat, ew song des, song sa chika chefe. Ramano kaya na buksaraw Mahsen ni nan Genesis che buksaraw Mahsen ni chaka tuktan ni mawon coach. Kaya kauna na kachin uyatin kajatan hindi. So ang karusiya na uyatan nasa chani. Apoy ko kawo ngayon chaka sampal buksaraw Mahsen ni may uyatin kajatan hindi. Ap nang rang bukas magchaban check mau na chocho. Rakasampal kilay yung na buyawi kita ng pera rangaso. Sang 10 magaw na uya kita hindi meko. Amen, maibang ko sa isan-san. Pagbuksaraw yan Mahsen ni Yarne. Kaya na uya 10% coach, o kaya uya kaya song tanabang kriminan 10% coach. Ang magaw na uya kaya tapoki. Utachi uya tap kaya. O ang ni meko sa chikachete. Ika meron na kaya kang uya uya tayo. Tay bin atinye yan dan utasang wasa. Amen. Ngong kaching kupurnat pagi tamay gusto-gusto bay tendaw mo mape. Pagi Mahsen and Koht mi mangki menang karachi kin chay min sang kapurna na chay ng kapwewe ki. Og chay dan kap este tamo kupuran Koht chong chay. Tani ko suya ko na tay to kan utasang wasa. Pagi buksaraw Mahsen ni yan og chay no ya 10% Koht. Ame chocho rang bukan cerita tentang biang 10% coach makau no kacim buyata dia usang choro. Amen. Cakap tentang merau tahu teki teranan santa. Ar makchau yawi tahu ni baranan santa suka cerita na ini ko siya na tayo munta nuta sa nga wasa. Wasa na tinye ko hoyi. Amen. Ari kung dia ale tin isapung kalangan ng kauno. So, sang barusian ni gusto-gusto min sa kapunan watch. Chabang check mo wag yo gusto-gusto ya dami kasampan ko kaya kolokol Mahsen and Koht. Amen. So nang kayon teacher allowed lim na ora chiki walu. Gusto-gusto ya wasa na chay yung chichi chetel. Rasong layo na nagkukuha sa liwaruwa rabarabang isalis na lang katalena. Amen. So, tani men karachi yang bicamin sa kapurahan watch. Chepe tang kakachikata ni kichala na so Mahsen and Koht recha. Tagcha sa kolokol Mahsen and Koht. Pag wasa cha gusto yan kung ko sa di rabarabagis na bang katalena. Ari Israel kan che. Beso kolokol Mahsen and Koht. Teso nanor ko Mahsen and Koht. Me chepe tang mga katalena. Amen.
So, imenangkaraji kung chay minsan kapundang magkikamelan magchasay puantala. Kasayo ganin tano kader intana kapoy charang waj. Kader dependen la ka pukchase sitama o dependen ka. Chase sitama ko koto mo cha. Apu cha insan kian so ma waj tarang waj. So kalangan ng kaunan minsan kapundang waj. Karaniang na puksaraw bin masaninan so niralaw. Isak lena ora chika wodi. Kau nak pilih watak wasau kos yamen. Wasau bin puksaraw masani. Jesus no ya juga nuaino. Sana no ya so much yo. Ang siya no ya ra. Ari tena ra Rusia no sasang nikala ben juga. Apso juga bare tawa. Sama pun kecikisan. Ara Rusia Lepatang nikala benchukeo o kung kabareta wa sama kung kabaran kabareta wa na chocho. Amen. So changa kabareta wa na chama no ikamela metang wasach kos ya wa changa kabareta wa ng sarawikan. Ergo changa kabareta wa tan achama no sanga chenia chapatem ni sanga chenia chapatem nikala benchukeo te Mahsen and Koht. Tama chini aja koranan Mahsen and Koht siya kakabaretawan. Amen? So, buksarapin pin katetenan. Natu isak silu, irachikichika isak tuwa. Buksarapin nasaninan, kayon picture riyaw, iralaw tuwa. Chaiso chuka kuya sampo naman Koht samoro, mako chaiso chupang wawagi isi. Chaiso chuka kuya sampo naman Koht samoro, Mak kejaban so cewe wagi Koht. Amen. Jaman mo masih daralaban masa ni kejaban sempat ki. Kalau kau masa nen Koht, kau sempat ki. Menurut ke masa nen Koht. Puksarau macam macam mau puksarau kate mesamoro rawia conta tawakan Koht. Amen. Awas saja kate mak cai suci bangka kuya saban mesamoro mak caso cewe wagi isi. Aku caban ka kuya wagi isi. Puksaraw ka teteyam ng son ranaw. Eyo, ila chika isap tayo. Mag-Christ jay Mahsen no yara masana. Amen? Just chuka kita mag-chaya sa iskos, takcha oki iskos, kachap sa na Mahsen ng coach Mahsani. Amen? So, imimenan karachikin kachaya minsan kapunranan. Kater pangakita, kater luwachala, ngicheche, Pilada ngicheche. Magsabang Kolokol Mahsen ng Koht na nandiyan mo, tsabang tsukak pangakita, tsabang Koht. Magsabang Kolokol Mahsen ng Koht na nandiyan mo, tsabang kaksanga tsataw tsabang uti. Pagi Mahsen ng Koht, tsabang mo kita na Mahsen ng Koht Mahsani. Arimime ng karachikin kichay minsan kapunrahan. Tepin ko rin so was. Wasama ka mimiyen. Tsama-tsaman mimi ko suyak chater. So kanan so mawaj takchadeng talangkap api charaan waj. Amen. So kalangan Koht minsan kapunrahan na chistumen patpatakan katkating kachay lang. Nasa ng Koht ay nasa nime. Akin Kohtan yan so pumo nasa ng Koht mamuyan ng kumpasya. Magsyabanale tatachabang rong nasa ng Koht o tatongki. Tachabang rong nasa ng Koht o nulurki. Aime, Mahsen ng Koht pang kaktatok na nachango. Siyaman na puksarapin bin Mahsani, magsabang uyan sa sunong-orong Mahsen ng Koht so chukapayatan, so chilbegi yung to so chinanurkit. Siyabang pichiti pili siya. Magsabang orong at siyaranech, agis kayang siyaman o kalak, siyas chinanurkit, ako siya uyan, siyabang pichiti pili siya. Arima kasampal ko niya, so muksabang rong Mahsen ng Koht, siya na Pilada, wrong. Hindi na nachanong yung Kolokol na nachanong. Amen? So, tatokan Kolokol Mahsen ng Koht. As suya tatokan ranew. Tatokan Kolokol Mahsen ng Koht. As suya tatokan na watepe. As suya siya. O nga siya ran sarawi. Pag siya wala kautak. Tatawagan ko lokal Mahsen ng Koht siya. Kasi na siya no, makchawiya sa Koht ng Koht. Amen? So,
Ini inta kena cuya je. Bukan rane wa puya. Bukan ansu korus yang nanteng korus na nawa korus. Dia cabang dia cawia sabun men coach dan dia cawia titawan Christ. Ia tetap rong Mahsen dan coach ia tetap kalau kon Mahsen dan coach na nacamu. Amen. So iwasan itu tiyan match pergi kamera lemet tay match bersama Nara. Kalangan ng kau no Mahsen ng kau na mi menaw biyang kacay men sa kapon ranech. Ikamera lemet Mahsen ng coach agaptay. Mahsen ng coach abang kowi nintuan na pin Mahsen ni abang kowi o sibang protokayo. Hari ni menan karajikin kacay men sa kapon ranech watch makalanganan ko kau no kalanganan ko Rusyen. Pilada Kolokol dami Mahsen ng coach Mahsen. Pilada Pekian dami Mahsen ng coach Mahsen. Pilada apply ong ang known, I know dami Mahsen ng coach Mahsen. Amen. So Mahsen ng coach Mahsen kita na Kolokol Mahsen ng coach ayya cha buko. Wrong Kolokol Pekian o manorki. Amen. Chaman mi ko siya masulang man masoche. Ako tawad ko Mahsen ng coach, sulang man masoche Kolokol Mahsen ng coach, ay bang uya sulang ng pera team. Song Rusyen ay bang lose ka. Hari may man ang karajikin ko siya sa kapunanan. Kanela na may Mahsen ng coach ay Mahsen ni magsiyang Kolokol Mahsen ng coach lang uya men sa wasatan siya. Amen. Amen. So kalanganan coach Mahsen ng coach match mo may menu ko yung kacay lang. Yung Mahsen ng coach is cho iray tites cho limit. Pin ko siya nagandang itiya siya yung coach. At kalanganan coach kacay daw gano'n kabakap ang walang siya itiyo kabakap. Kalanganin ko mo may siwa coach min sa kapon ran what ya judge no sa burang ko to mong silangir may siwa coach kalangan. Ikatungagi yung kong naman kich ko Rusyen, ikatungagi yung kong kich ko Rusyen. Barong-barong sa pon mo Mahsen may siwa coach kalangan pin ko mo yung kachin kabayata pin ko yung kachin naute achin lower may siwa coach kalangan. Lord, ye kabakap may siwa coach sa pon Mahsen na Mahsani meron ko ya yung kayo puroto may siwa coach kalangan. Ako kung koyo kung proto ang kakabareta waman siwa coach kalangan. So ikapagkakila ko Rusyen na niminan college, iraila ka na bambil tuta mo, iraila ka na bambil rong mo, mansa. Bikong yung kachin Mahsen yung aray mo, bikong yung kachin talk at aray mo yung men siwa coach kalangan. Lord, ikapagkakila ko Rusyen, sentero ya Jesun, rong-rong nintuan ng Mahsani, masabang ya Jesun, rong-rong masabambil, pichitipin kich mansa. So iya ikapagkak, sengkak rong, sengkak aleta mensam, sengkak mendor kini marang men siwa coach kalangan. Sabon Mahsen nakatete, sabon Mahsen na kumuya ko pumpanach lor, sabon Mahsen na kumuya ko kagalaganach lor men siwa coach kalangan. Sami ka prayong kumuya chikapin, Rusyen dengan wow sarau daweti dan purawang ko mo marang yach kaun, at sang kanori yas kaun Jesus Christ. Amen. Amen, amen. Kalanganan ko Rusyen, pulikitiyan so, kachitapon college hukom yan yung rong Mahsen. O, cebang puran juba na so, chikachula ko walo. Lukaya chika Rusyen, bisag ko mo yung lukang kachita. Kader pa ang kita ang rong Mahsen ko. Amen? So, kauno ko siyang kabayata ko Rusyen. Kalangan.